Karbianglong lapen di Mahasau Arara Phan ko ansi pacobai helang. Sarupa Tharalong BJP MP candidate Amar Singh Jiswa Phan vote ke hang pia mai kangni. APHLC pen Congress aphan ki election pahailong lipura ASDC lamjai Sarpo Daniel Teron pen kaningje. KATV a news along Birta Kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. We have a small state agenda pusi BJP Racharya songatum pen chipuponlo. Lasi BJP Racharya songatum pen si Karbianglong pen di Mahasau Arat akar ia hemprek mati Article 244A ta BJP Racharya songatum jongsi Central along Charilong lote Article 244A bangki Pachun ponbek po pusi BJP Racharya songatum Karbianglong arat lapen di Mahasau Arat atuma phan bai pon bomlo. Bangsolam chak BJP hin pen Karbianglong arat phan ki pilake non puchot kali. Kedam tang suri hinira nerkep aningkana hud Rajnath Singh BJP National Maipu ki khibo mahut di Mahasawa hempi haflong along rada mepi ke do hud rada thengno Article 244 bangki district hinia phan pachun pivek ji jongsi nilitoma sarkar banglote pusi rada thengno lamchak chipite kanglo. Lason thot si BJP Racharya songalong abarim nai asongja po LK Advani kedam tang suri hinira sirkep aningkan Thereponi pai inquara pho arni Kheronia long ke bangatum le thotta niletum Central along ingni long lote district hinia phana bangke Article 244 bangke nangpachun pibek po pusi ningje tekanglo. Lason thot si kedam tang suri hinira kreplia ningkana hotle thot satami Rajnath Singh BJP National Maipu ki khiba mahut dong muka kalong BJP rada maipi ke pamana hu jongsi niletum union along sarkar ingni long lote Karbianglong pen di Mahasau Arat akar I Article 244 bangke pachun bekpo. Athe jongsi Narendra Modi le India Prime Minister nang mandet lo pulote madu abang puta ki khangdun jia jakong amatsi avelo pusi Rajnath Singh pen ningje tikanglo. बहनों भाइयों, अब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस का 4A को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यहां के लोगों की मांग। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड है हमारी गवर्नमेंट बनाइए और हमारे कैंडिडेट जयराम को भारी मतों से जिताकर यहां से भेजिए। हम इस इशू पर बहुत ही सीरियसली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट विचार करेगी, ये आपको भरोसा मैं दिलाना चाहूंगा। Karbianglong arada phana bangki hemprek mate Article 244 main pensi Racharya le bangki BJP atum cho en bomlo. Assam CM Sarma lapen ke ACCM tuliram rong hangatum mate BJP Racharya songatum bangki Karbianglong arada chethia bong mate Article 244 pensi rong ro ki juyason pinchong det si ingnek cho idetlo. Lang ikha bang solo. Bangso lo lake lo jongjong kali bangso lo lake kedam tang surihini ra kriketom aningkan aruache clonified truck arni MP Barim Tapir Gao Bharatiya Janata Party National Kongchun bang arpu ki khiba mahut Karbianglong pen di Mahasau Arara Phan Article 244 puthak nang pipo polam chakchi PC BJP Karbianglong district amepu arun terang aphan kelo alo puthot lang ikha bangso lo. Tangte komada tumsi Karbianglong pen di Mahasau Arara Phan kachong thuilo. BJP Sarkar Kachari ningkan ke plengdera phi anta thangnat Article 244 puthak kelang ponamatsi ave. Tangte ko ansi BJP Racharya song BJP Rada Phan chong thui helang. Lapen Karbianglong arat ko ansi BJP along ludun helang. News report KTV News. MP kilik na kili je phani kritrok sivetlo bangso hud Racharya song do anatum ta Karbianglong pen Lok Sabha kili kachipati dun je phando de sang se pensi vote kere ka sideng pon bomlo. Lason thak thak si jang mini pioneer ke parni Sarupathar MSC constituency ke parlo japra lang sopa chuak klamalong BJP Racharya song ahin pen Amar Singh Jiswa Pharman vote kere ka mai padupon.
Kiwangji Lok Sabha kilik a hut Saru Pathar constituency along ki ongdunga vote pen ki haipon jia phansi bangso mai deng ponlo. Mai rong register po man pen KEC CM Tuliram rong hang ka chitong dunalong BJP MP candidate Amar Singh Chisu pendang lok EM Richard Tok bi pendang lok ki ongdunga tum chitong dun rinti. BJP Sarkar KEC along nang chari det pen na bangke long riar lu mon sam nang ki do pendang lok ki ongdung ka ching thura sai amunang do lu pusi CM rong hang sang ho pen ning jipon. Reson kata don tilo nanti, adon tilo lampu, urut dari kita, adon tilo nanti pada teman, anu tinda, lapen ke, sehingga jalan dia bersai, ningkali sikap, nak pun ningkali ko, ningkali poten, nak dorong Osman Bhartata, akhir doi pen sehingga jalan dia bersai, akan doi putar itu, komiti pas, lorong itu semua. Itu semua cuma setia tu. Ini konsepnya. Oleh kedua alingkan ban surikat teknologi. News Report KTV News. Kedam tangjang mini pioneer cap arni ASDC sai hemalong ASDC lamjai sarpo Daniel Teron lapen Ruby Teron atum chelangsi perangkia mai padopon. Perangkia mai long Daniel Teron pen kaning je pona tengki EPHLC MP candidate je ai kathara phan pa hailong li bonta ki perem vek nang po athe nomination a lukijok arni sita je ai kathara chorta kathar PC ka chitok la sonamuni ratuma phan ki perem vek nang po pusi perangkia thengnu ning je pon. Sita non EPHLC tumke voter list chok je parliament than active ke election thretu non aba ke election ini demi punya make moral rights yang datum puji ye lake council election kali ke parliamentary election sita council a voter list kaselama mata on the basis of parliamentary and assembly voter list a basis ki halalu kasilatum rat akan political again upon akan alatum alli fansila salamai to be tap alatum kiche lapen parliament kithangi pa lama se ave lapen latum katich jepu ko marlo ukhil gogoi Lorin Jyoti Gogoi India Bloc Alliance along the dudun ko tani kilote ada bake tribal leader ya velo mati ukhil gogoi himself masila kanta scheduled tribes kali Lorin Jyoti Gogoi da homa munita hai asabe se munita hai sahala banda non tribal gen unknown tribal ambience ki thani gen lasi lahai kat do we bake lage kapachu be rat kal kapachu be akam blok sal lasi non adu election ke EPHLC tunke election ke produji a moral rights ya and lo check Lasi EPHLC lapen Congress Racharia song phana bangki ajat pen setami la song nia phan ke MP pa hailong nang ni pusi perangkia mai ASDC alam jai sarpo Daniel Teron pen ning je pon thu Congress tunka development sekia ke ningiru alam tunka district level of Congress tunke Dr. Tunram rong hang kan tha council kan ye ko au passe meeting lo e buritam lo tha bo arbeng lo Congress kan ye puno ne ko Setelah langsung state committee atau mungkin department sekia, opposition leader, Congress MLA lo, hala bangke bang, terus, district level Congress bangke bang, ala angsong atau APCC level hati mah decision bang, muna jauh hendak kan, lalu nih begini bang. EPHLC itu kita boleh remeng bukan yang tu. EPHLC itu remeng punya itu bang ya, tupik. EPHLC dengan itu bang. Isia poin bang ke EPHLC atum ten Congress atum konspirasi join si 1969 yang kanta apa masuk long because of them only. Otherwise ACC KSA KNC ke akelam Jakarta amang ke yoknoti and for that purpose even Kaskom ta amang ke News Report KATV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thak me Kardom.